Hayibo busi. Wamhle kangaka kwenza kantoni? Yenibona sa. Yenibona? Ibusi ithatha le worksuit uyazi indlela endiyithanda ngayo. Ndithengile. Kodwa busi mani wena busi ungcolile wena. Awufani nobabalwa wena. Tu wohlukile kubabalwa. Ubabalwa uyamthengela umuntu wakhe. Kutheni ungakangithengele mina? Andingobabalwa kaloku. Ayinhle uyazi ba ndizithanda kanjani ezi worksuit. Zikhona zininzi. Phi? Phaa kwantombazane ipha ngaseGilwell Mall. Khona intombazane epha ngaseGilwell Mall. Qomba ndikwazi nozibamba. Hayi andikwazi nozibamba nongayitheli. Yebusi uthi ulapha le ntombazana ngaseGilwell Mall apha eMonti. Ulapha ngaseGilwell Mall. Yho. Ziyashiyana sana. Zizikhala ngecolors. Neprices zazo ziyashiyana. Kodwa andiyithandi le inemikhono emifutshane. Azikho ezinemikhono emide. Funa ezi zinemikhono emide. Zikhona ezinemikhono emide. Zinde nazo. Ziyashiyana. NgaseGilwell Mall. Apha eMonti. Ndinayo nenamba yakhe ngakunika. Yo, yabona busi, ndifuna 2 mina ndizawuthenga 2 kusasa. Once ayithumela phaa kutata ezilalini ndifuna naye aphangele ngayo. Uyaqonda? But ke ngokubusi ndiqinisekile ngobuhle bazo. Ndiyazazi zinhle. Uyaqonda? Ngoku ngaske ndazi iprice zazo. Ihamba njani indaba eprice? Because kaloku kwezinto kuba kwezi zi2 piece. Yabona? Kube kwezi dibene njengale yakho unxibile idibene. Yeah. So ingase ndazi iprice zazo. Okay. Ezi zidibene ezi siqala ku350 siyotsho ku750 then ezi 2 piece siqala ku250 siyotsho ku650 Chini hayi suka zicheap mosibusi hayi zicheap ndinika inamba yakhe busi ndiyaya ngomso ndiyathetha busi hayi funa ndiyozikhangelele yam yo ayinhle mani inkofu yenwa uyabona busi le ngendlela enhle ngayo bekuzaba worse ba ndinxitywe ngibabalo ibiza vele imkhu. Nanthini igama likababa lapha endlini? Eva sithethe ufake igama likababa. Unjani kanti? Ndiphilile akho nto kunjani?